Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakunhuni lek kai karte na jela Meghalaya kibadana pok shatri jong all Meghalaya Karate Do Association kila yo ban khor atli takmar rupa bat kwe takmar nong na ka lempong lek kai kabala penia da ka KAI Sub Junior and Senior National Karate Championship kabala long na do ka spotrek hadu ka khalai trek jeli arjar khat khandai hatal kotara indoor stadium kabadan hakanong ba New Delhi ki noi lek kai kibla khor ya kini takma kilong Daniel dabyang bahawarjri haga kerdan ni lek kai kaba plus 35 kg kumite bat lakhon lanong haga kerdan ni lek kai jungki khana senrang bakhat arsnam kerta ling ba kata kadbe takmar nong layok khor daka bandana walang na kerdan ni lek kai plus 68 kg kumite jungki kenthai yakni kun honi lek kai na Meghalaya lai lam do don boklang lingdo u arjun sewa bat kalenza fenisiem kinoi lek kai kibala khor yakini kitakma kilong Daniel dabyang bahawarjri bat lakhon lanong haka kerdan ni lek ka jung khna senrang bakhat arsnam kerta lingba ka IND kata the first time jangan banga ang job job teng lang ngelawan arsil ng job kami kan semua banga kwa banyak balik international but pa may pa jangan pa nam ke klub jangan but ki bawa ini ngali da kai shate po Delhi kan international game but ngali kai po plus 68 kg women and then ki opening banga kandu te ki dena po West Bengal and then Delhi Arunachal kita hi te akan ni kajing kun jonga ngayo ban khur tang hadu ka bronze medal kani tournament te gade ka second time jonga banga leng and then this is the first time banga yo ban rap medal mo kajing te long kadika tournament ka batta famo kani namar kala diga national and ka long all over India kan kilawan ki all the players through te kadika a very tough competition te khnang bang long kajing practice jungi ru menta namar bang ngayo bronze medal te kalang dunai te nangi shakmat te khnang bangan laban khur ya ka gold te hapan practice bha nangi shakmat te ngadang look up ban yo ban international hi te nam ta katang haban practice ba and then nam ta katarung haban long ban haban yo goal mo the bronze medal ting ki consider the for that haban practice hard show kan kapan mang haban one join karate namar ba natudang red masuk ki martial arts into movie and then the kapan mang inspire mo yang abangan one join kan ni kajing le kai te ni kong ngam yo la te den la kham he kindian ai kan du ya I coach dong ba menta Miss Lenza te nang tu kanya kan doi I tengah ekran te I nak tu ka hana do nak tu kanya sayo ban ni le kai tu te long ru ikut ba stroke ha dan long yarab hai ni na berkhoi kanyang kan kawai te long kiwei na baram ki long ki bon ha facilities ba ki yo ta ka ki yo ban practice ba session jong ki kan teng ka long twice a day teng ka long thrice a day but nam ta jong I pat kadang dina mo namar ba kawai ru ba na state jong I ni yo facilitation ba the facilities bah ke long ka kham chinjar ke ni amang ni hapan pe ka kam de then ni hapan one practice de te ka kham chinjar ni te pata hi ka wing request na ka government da kham pe bah ni ki sports player te long ni rung in la kan man practice kan ki wi ki state ngasno comment de and ka wi rung kwa banai ko play hi mo yo play ru na man klem u te nganom la hi ban po ya do kan ka thong ro te komi pa jong aru bai la support bai te tabai community coach ro kum Mr. Zai Sedembok is jun lik community manager mo na le yalam ni kam di ka basu ban yalam khna le tenga comment ne shikate kajing ro jing sak te haru menta long naga association kadang laban ai ni shu ong no tang shi pawa katani long ni habran lupin apra la jong kan te lada long ni ki asabe ha ka shisnam de chakang ni le no shibun ki tournament tingi hapan jit no tang ki tournament ki ba important kan tang art lightly te kata nam tau sports person kalong ka ba tuna tam namar ba kum sports player namar dangi le experience bon tournament tengi ru long yo kampun experience
long kajak no kajing nervousness tedeng lik tuna tournament teka longing nervous kambon kan nama ba kiwi ki experience pun tournament and but for us take along kadang tuna palat kan